Gora mo mahani aber ni ndo pira riyo ya bor. Udah madek. Wah. Itu ni ada pira wangan. Numero beda wala macam ni ndo para. Numero beda ni ndo para bi. Ento. Yo amir bini ya dushu. Uno amito kara na yo bare. Yamero mi beda ba. Manugum. Ama jo wati kere. Ebi no le yotam kere jam na ko ma do. Ni no tiche pur duch department na papa dushu me pur lera district aberiye tiche department me lei berkuni gwer gogi dan lo kompono dan yo me kich yo me korri gama penye kum tuo yo me machine se berkunu wano chalo luo kere kwaj ni de pero boro what we get yonge chuka mach gore me mohane wiye maro pira tek tien tamel tieni kirre me pu ameri me yobu kwa jowa kirre me pur ameri me yobu kwa jowa pen man mi agam ilo kompeku ku tikere duong yateni roma lobu wa me cheko chiem doping ko budongi fertilizer gini peti you kan wan lo wa miyo ni mangdo man mando beru leg lobu kero mera me cheko chiem da ping wenyo ko miro katu kere ngech ame rwata kere kita me hala tikere me wa ku dan catching up kere kita hala me ping tikere so meeting ni cho hane wan bu chanu ku yo ra nyen na pol la papa me pur pikara lach me ri kun chem chek en lo da peti en lo buti ba kano kana yi lera district kan chem pe chek kana yamun ene ranga ma ko biro kan ranga do pe ranga re chek kan mudu gabu K20 gi re chek pa kan man do pe chek pe ranga mir lo ba miyo ngecce timmo ko di manno ni de biro ba boro lo yudi tentamo kana dite gore e mo hani tieme nyaayo tieme gwakko kerikelo tam iloko moñ gamente me Uganda tikeri yike chatu moñ million pirario puki million pirario mo he ha eti chawani Uganda lo charo ka moñ million abor apara yo pende cha mirwan nuong pel chente so kalon rawan ko bunya biru jino ko fi kori naika amito kwayo puduch ameti lera kire district ameti lera mebino ni ndo piero wa boro medueni oyo diek ano bero kunu miti jo diru kita mo puru kere mwan wa honi ngo no chini kini ngo nechino pecharo mo jo aba do ando donya tek na bero kere tim maduong officers amacha ya district so Canada ko biginio bin so jo amiti jo bin na pol amiti nyuti jo kitamo puru kede mwan med romere med diru bien mwan ka wano go haber i eka chiel kado ngarach romunungo million na beach kano kana dio jo chate maber worgin nado eka million na para ngwen kan so atedero ka unu chenni remo chano so nindo Piero wa boro wano miti jobi jodu speaking bar kitamo ko kedo bedo kede mwanya ma marada da jo amatu nono pa chulo chenne jo mier bid product tingo ni product bedo ningo so mono gina no kana maromo ko benno apo ayo to okay we have seen most of that okay ichani jamu cha puru
one in region anacha Manning utunu do ko tutumia rio mia bero you try embracing gina wan to me to bridge no bedo ka gap manage bero yo pocha pu pergina mono ni pure gum et wan do miti jo ya ko kan jo mir bit strategic jo mir mi gina mi gina to tim da te wur de tim pur kai pur kri dero no difference here miti jo ya ko pure gum yo chake embracing na mo woni bukupi irrigation da pur cha hatim mo chela chela so channel me the future is very bright you cha embracing anungu chengarate teru itua denen muni wam chencha wanu tero mario nenen pita jocha purke da chengaro da loe chengano jocha cha enang no mukobu kom live pita jono cha kwa no kediche barak daud se no itikeri cha inno ngara moro ko tepe te ko ni ginniente jo moro cha pura cha no chenne ya ena gam ya ba. Okay. Ikom korri tuj muahane wa yang mana. Omi to lokhi kome kan lo duj chuki chuk kalele kaliel moy ngo moy tien lo ni ti. I want to look yeah. Dan anjur ni lo lokhi. Na pera moy. Ken gamen to kero chele ye. Gamen to wir korri. Gamen dia ke lo chuma mere de moy. Moy wana mar ni no. Kenen moy wana mar ni no. Million Piera riolo bag, chiane kan million a bor kan. Apara riolo, wana mirbedi. Pian chiende nu. Ke wela la ke report. Apal wela ke mal always. Ken chuke duo. This is what we want to make it simple. Dia me Lera district do yobo kade farmers field day kade yunge wuni ber yobo gora purien ngwa ber la ngwa ber me unu are ye yume Farmers field day la ko la wan ko ko yu chat. Ko yu mo tak. Nang tie wa ta ba. Ken mi ro ken ne wa te chola. Ngai tie wa ko Ngeji bero gina me do ge mere pene jabera ci yalla nej worro ke kar mo kar wano ulo ne mo hani as we talk now tikero pura me tia konyu buge en na pia tuana tia konyu buge me pito moanya ngara jelde pito moanya yam tiene tuttu mia rio ta ko buganye tiene tuttu mia ario and that's good. I'm not meeting getting a chim on pack. What I need out with mad, but I'm going to get with the Ramaku. Your time pressing. One yame, T department, poor Lera district. About a quarter one yamero down there. The poor people can do regional coffee office. What I know, quarter one yamero down can. Don't take the never down can. Dia kele na merwata ke kita moncha ni office dia tu yen dia tu one mainstreaming one ameti maber pasukan detail loken arabic basta clones going on those are technical details those are details ame annual coffee office kan eto pit mon ba me mwakani ba chawa ni mo ti buge pe ko wa don tieni aman bia ko ni ko tue o ta ko ni buge kan mo no pe yo Lui pe yo e bura mo ta to da la lo ke kopi en man mo ni to bura mo ni mo ani numero bay na no do ko ni la met bura no chawa me chang no mi chang a be e to ko ni ko ra du ta to do bura ba kopi de ke to mo ato So you said that you people want to address the issue of lack of information. How often do you reach out to the coffee farmers?